আজি 29 June 2022 Chumu DC office inauguration function de amar KUC aise aigna aji yete mala memory gaine rubber gas tango eta lagagena ase kalu busu to tango ho jale amala view jala pasakan bi to alba chani logo gaine nyak pasakan bi du chani bo gaine amakan itu aji lagagena KUC officers president aro advisor aro amakan treasurer Guna sok sama guna aji lagai dise ini debi tango ho jale Chumu laga KUC gamba lagai sine guna থাকিব কাৰণে itu ঠিক আছে আৰু KUC means Konyak UNON Chumu itu আছে Thank you. itu ka হৈ যায় না যদি কিটা আরাম করব এগুলা নিদিলে যদি আজি কিমান জুনরা এতে টুক কৰি না প্ৰশ্ন ওলাই না লাগাই আছে এটো গানি সদায় ইয়াদ কৰি থাকিবি দে যদি আরাম বা দেম দে গুনা এটো বহুত জনাই দিয়া আছে Thank you. Yes, cast to dikhai dia ase KUC Konyak UNON Chumu ase Banyan tree ekta ase etu mala kotha bra Konyak kotha bra nyai pan ina mati ase anyai be mati ase etu cast to dikhi ase mohan etu dangor hoise gole shed ekdom dangor hoi jana buibole jaga karone phal ekta hwa do mohan bishi jaga te dikhi ase etu beshi bhamna kore na 600 years life থাকিব 500-600 years to ini life thakibo koi ase ina thakina aha gas ase aji DC office inaugurate kora din de ase etu Chumu KUC office beres kan president advisors kan sob adu baba kan milai gina aji lagai dia apni kan opore dikhai dia ase videographer Mr Tinglem dikhiu na baro apni kan hoilibe tahan logor moi bi ase de gona etu janai dia ase and we can see this is DC office Chumu aji inaugurate kona khatam hoise eta do yati shuru hoi jabo kana viewers kan opore janai dia ase